Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ne yapıyorsun? Hey. Ha. Yerde bir kızık iş boyladı. Ne oldu? Sen leylek vargansın mı? Göyle vargam. Oşonda janağı leyleklerin bir sözü var. Pişekti panşak menen sayıp öldürüp lingaga salıp burgap jiberdin degen emden düşündürüyor. Kana aytçı. Oşonu aytçı. Bal oңой ele. He. Mışıktı. Beşilik menen bir sayı öldürüp çıptaga salıp hırgıtıp jiberdin degensin. Oşon mu? O? Ben bayda bir oyunun okmam mı? Bişkektim ne vali ağlı verecektim. Bunu kokmaya oşonu bilmeye atmayın mı karıcı? Neyesiz yok. Ya Ayşe o? Leylek menen batkenge köylü bargan edеңiz endi şol gaptарды үйрөнүп койсоңуз болот эле. Düke benim şu bulsa gerek dedim ki şu gapmış emespi dep. Men pişikli başak mı saybırgını şu bulsa gerek aytayım. Endi aytayın dep turatlar men bular endi ötpey kaldım dep. Men bu yoka turdu adam. Men da o etten көрүп Ayşe o şol же şol emespi, şol bolsa bir көрүшүp койсом экен деп турган edem. Силер иши деп калдылар да. Düke. Munda kol bula konu pişik men sayıp öldürüp lingaga salıp burgap jiberelim. Burgap jiberelim. Bu çıkakları dursak bulur. Çok. Kol çarpığınızda rekin çıkmaydı Rahman Aziz'den. Bol. Çok. Ben ordunda kaldım bilesin mi? Ordunda kaldım. He. Qanday ordunda? Ben ordunda men jetekçi olup kaldım da kayta. Ha, işi ordunda kaldım debeysiz. Ordunda kaldım dese qaysı klassdan klassa köçpey kalgan. Hazır oşonluktan meni bardыңардан аттестация болтам. Oşonluktan sen жооп беришиң керек. Hazır sen жылың эмне? Чычкан. Bu çıkkan demekçi her bir adam özünün tuğulgan yılına okşaş болады деген. Аны астрологтар окумуштуулар далилдеди да. Misali doңуз жылында туылгандар доңузга, ит жылында туылгандар итке окшош болады деген. Misali sen Qancha 100% mi? мында баскан турганы тышкы көрүнүшү боюнча 60-70% окшош болот экен. Каяк жоруктары боюнча. Ошону аныктап чыгышыппы. Аныктап чыгыштыр ошону. А эгерде ошол аныктама туура болгон болсо, сиздин туулган жылыңыз маймыл болуп калабы? Surağını biz verir, sen cevap ver. Bu yerде аттестация жүрүп атат. Мынанын Ne каймай түшүп атасың? 70% окшоп атпайбы мына, ошону айтып атпайбы? Давай, мындай кылчы. Sen hazır senden аттестациялабыз, артист бардык немени билиш керек. Ошон үчүн мындай. Sen мага койду сурап берчи, койду. Жайыптан келдиң, кечинде жөткүрүп кородуп жатасың. Эгер эл колдогон болсо, элдин колуна салабыз, эл колдогон болсо өтөсүң, болбосо сен дагы шораяк рахмат жылеп кетесиң. Давай, койду. Анан сен жылым эмне сурады? Hem жылын сурап Кем койдум. мисалы үчүн баягы койду, кандай койду? Мындай. А дегенде мен чычкан туура туулайынчы. Чычкан жылында туулуп аткан болсом, давай чычкан туурачы. Кандай чычкан? Домашний чычкан. Капкандан жейт, кагырык жейт. Бакма чычкан бу. Көрбөй калдым деп баа койбой койбоң, карап турмун да. Болду. Да, туура эмес. Can bile. Ben ayttım ga, sen canını batasın. Bu özü turgan turpatı çıçkan bolmasa, dağı bile çıçkandı turadı batasın. Koydu. Туура эмес, бет койду. Кандай койду? Жайдары. Жөткürüp jatasın koroda, давай. А, ветеринарный бранк кетти. Жөт кирген койлор болот го. Ба жайыттан койлорду айдап келип, корого камагандан кийин бир пас ойлонуп жатат да койлорчу. Men seni koydu tuğrada batam, koy. Ошо мен деле Койдо ой болбойт, Эмнеге? ойлонбойт кой. Koydu degen tamak aşının barın adamlar dayardap beret. Oşon üçün anda hiç kanday oy bolboyt. Mınday keyde adamlarda da jolugat. Oşon üçün baran dep koyuyor. Бирок несі бар да? Misali Rahmanda oy жок. Oy жылында туылган. Şu жеп ичип семире берет. Рахманга өзүнчө жайдары кой дечи. Бул бир ойлонуп аткан койду көргөмүн да. Кана көрсөтчү. Жатып алышында ойлонуп жатышат да. Ana ошондо ойлонуп жаткандан кийин баягы сен айткан жөткүрүк башталат. Ana ошондо ойлошундагы жөткүрөт да. Мынер кой жыттанып кетти го. Кой жыттанган жок, баягы жөткүрүп аткан дечиранын аркасына күч келип атат. Sen mınday kılçı, başkanı koy. Sen talaalap Rusya'ga, ayıldan Bişkek'e komersiya kılam dep, soğuda kılam dep
кетип калып 6 айлап 7 айлап келбей койгон эркектер келет, үйүндө аялы кантип тосуп алат? Ар кимдин ар кандай тосуп алат. Сен өзүң эле туура, өзүң эле. Сен 2 айлап гастролго кеттиң, үйүң акча жөнөткөн жоксуң, адатыңча өзүң да өзүң. Үйүңө келсең аялың эң акыркы унуна нан жасап отурат. Сен ошондо кайбар кирип бардың. Аялың кантип тосуп алат сени? Мен деле ар барганда ар түрлүү тосуп алат. Жанагымсың. Ошону. Сен азыр нан жасап турасың, аялыңсың. Мен дөөлөтмүн, командировкадан келем, сен тосуп ал. Жамбыл карап тур, давай. Мына дөөлөт келат да сен. Кандай? Жатасыңбы? Кел. Келдим. Элиңе туруп калайын, тыркыйган чочко. Үйүң барбы өзү? Үй бар, мына турбайбы үй? Ошол үйдөн айланып садага кете алайын. Үйдөн чыкса эле болду. Талаанын катына болуп жүргөн. Айына жеткен эшектей болуп күлтүң деп бар жоктун баары. Биякта бирин тапсаң бири жок үйүңө туруп калайын жетишпеген иттин заманы. Кант тапсаң un жок, un тапсаң май жок. Баары жолдуп десең үйүңө туруп калайын жалчып агыр бир кайнатым чай жок. Балдарың кай жеп атабы, касак жеп атабы, бир чатагың жок жүрөсүң сен. Менен ойноп жүрөт дейсиңби? Ойносоң ойноп жүргөндүрсүң да. Мага ошогондо бир канчыкты таап алып. Көзүнүн кареги менен тең айланып ким эле көлөкөгөн айланайын деп көчүгүнө түшпөй өмөчөң үзүлүп өлүп калдың да сен. Бетиңе жана чыккан былтык. Акча табайын деп жүрөм да. Акча таап кыйратып аткандырсың. Көп болсо дагы 2 бетиңе 200 сомдон 400 сом чаптап алып. Келе калдың да ушуну дәвір жолу алдап келем деп. Бу сапар мен сага алданатмыш мени я. Bir demeden sen şu nasibince bolot da деп алдайсың. Насибиң сүйүнө салып алыптың го. Биздики насиб өлгөндө болобу? Туруп калайын тыртпайган курбака. Өзүң ойлонуп көрчү, мага келбесең дагы мына 4 килөлөгө келип турсаң өлөсүңбү? Кечетен бери мына кичинекейин деп адамдын жүрөгүнө эзип ыйлайт. Мойнуң үзүлүп калган. Ата deydi elime oturayım. Atan ölüp jetim kalayın, jetim kalayın. Yaş balak atan ölüp kalgan dese, işenmeydi eken. Sen olsa жүрөсүң талалап. Өлүк болуп тиякта жок, тирик болуп тиякта жок. Илайым мойнуң үзүлүп башың астынып кете калды. Жалаң гана бүйгүзүп бүттүң сенчи. Чыдасаң жаша мени менен, чыдабайсың го. Магдагы баары бир болсо 5, болбосо 15. Киргилигиңи төшөк жыйганда жыйыштырып таштайм 2 мүнөттө. Жалаң гана күйгүзүп бүттүң сенчи. Наби алаптыңбы? Ihtimalima dilingə turayın gülüptük. Durlar. Men seni özümün ayağını tuğra da batam. Oşan öyle gele etmeyin mi? Baytan beri can koysa menin ayağımı tuğra batam. Yekaylap sürüverme yestirak değil de lan. Hey Dökö, sen jaman kat nekesin? İyi. Jaman kat nekesin? Memle katın görünü otan. Sen mындай elge etikалық жақтан, эстетикалық жақтан тура тарбия берген мықты аялдардың образын келтірбейсің. Азыр кындай мүнөздөгү аялдар жокпу биздин жашообузда? Болсо болгондо bir шаарда өкө, bir айылда бирөө дегендей. Ошону келтиресиң эми. Эми шааркө менен айыл өкмөттөр сизге сводка берип атабы, биздин шаарда өкө, биздин айыл өкмөттөр бирөө деп. Бар да ошондой. Жок, болду, өтпөдү, а? Ötmedi. Жок. Неге? Эл колду. Бар да batam. Эл колду.
Jake, mına özüm gördüm, barın getirdik. Mına buyursa ököz kaldık to'g'rimi? Biroq Qirg'izda dagı bir söz var. Eki qo'chqorning başı bir qazanda qaynabaydi degan. Oşonduktan men hozir senden de bir nima surab alışың керек bo'ladi da. Sen dele gastrolda жүрөсүң да, to'g'rimi? Kölge bargansыңбы? Bargam. Oşonda köldüklerдің bir sözü var. Водоот деген. Ошол эмнени түшүндүрөт? Ne degen? Водоот деген. Neme dal? Göldüklerin jana vadot degen sözü. Al neme de jana? Neligini aytsan jana. Men senden surab atam da. Водоот. Логически ойлансам да. Oşo vadot dep jana nele jana aytsan nele? Мында өзүң соображать етсең, ондай немесиң. Мына водоот. Vadot dep göldüktör göldün özüne aytat da. Kantip? Sebebi balıkçıga barganda göl görünöt da. Anan su mına degen söz da vadot da koşat da göl mına. Ne diyor? Yok, водоот деген бұл чоң чыны. Чоң пияла. Oşo. Oşo göl çoң çınıga kuyup koygonsun hiç jaka akpayt da. Men çınısını aytpay kaldım ataklarıma ne o? Вообще sen bu yerde de düşünüyorsun tar ekan. Endi mында adabiy at boyunca surayınçı sen. Esenini bilesin mi? Qaysi esen? Esenini-chi. Qaysi esen dedi? Sergey. Orus bu. O aparat koyup atkandı. Yok, Sergey Esenin деген bu Rossiyanın belgili neme 20-cı kılımdagi akınlarının biri de. Akını? Jalagı. Yok, жазма akın. Oşo жазып атат da bile. Bunu da gıyrattım. Sağa bunda özümüzün Kırgızistan'daki sorulardan birinci. Camile'ni kim yazgan? Camile'ni men жазgan jokmун Jake. Jake, Camile'ni men жазgan jokmун. Kim yazgan? Camile'ni жазса Ayçülök İmanaliyeva жазışı mümkün. Dinara Akulova, Kakarova жазат. Men Camile Muratova'nın hiç kanday tiştigim yok. Вообще sen düşündüğün da yer düşündü. Koça koyunda sen de ketersen bular. Boldu. Sen ötken yok. Camile. Yok bak. Abdurman abi. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, көңүлдүү кеч